Lord. See, even though all the spiritual blessings are inside of us, these blessings should be activated by using the gift of tongues. Praise the Lord. So, ही बेसा जेजू ख्रिस्ता सोबे आसा आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सोबे आसा. Praise the Lord. हालेलुया. ही जो बेसा वा भायर सोडटली आणि आमच्या फायद्याक आणि दुसऱ्याच्या फायद्याक तर दुसऱ्याक फायदो जातलो जाल्यार ही बेसा वा फकत निश्चित भाशेनी जेन्ना आमी उलयलो तेन्नाच ही जाता. हालेलुया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Please take Romans 8, 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmity, for we know not what we should pray. Okay, thank you, Holy Spirit. Before going here, let's go to Corinthians. कोरिंथकारांत वचून पळोवया. Corinthians 4:4. 1 Corinthians. एक कोरिंथकार 4:22 पळोवया. 1 Corinthians 14:14. What is this praying in tongues? Do I understand when I pray in tongues? Do I understand what I pray? No. आमकां खबर आसा जेन्ना आमी खंयचीच भाशेन उलयता आमी कितें उलयता तें तुमकां खबर आसा. Do I understand? Have you ever had this feeling? Am I blabbering something? Am I a fool saying something which I don't understand? Have you ever felt like that? Yes, yes. तुका अशें केन्ना दिसून आयला हांव खंयच्याच भाशेन उलयता पूण हांव कितें उलयता तें हांव तुका हें कितें पिशें पडलें. होय होय. Yes? होय तुका जाता कोण Satan has given you those thoughts. You know, you are blabbering something, you are saying something, you are speaking something. What do you understand? What you say? You are like a fool. Yes. तुमच्या कोण खंयचीच भाशेन उलयता तेंकां अशें केन्ना दिसता अरे हांव आनी कितें उलयता. Only if you practice in tongues, you will get those thoughts. Praise the Lord. Okay? See, when you pray in tongues, the word of God says, for if I pray in unknown tongues means unknown. It is unknown to me. I do not understand what I speak. जोरी तर हांव वेंचून भाशेन प्रार्थना करता तें म्हाका समजना. जरी हांव करता पूण म्हाका कांय समजना. My spirit prays, but my understanding is unfruitful. पूण म्हजो आत्मो आसा तो मागता. जोरी तर म्हाका कांय समजमो येना. Okay, what is that spirit? What is the understanding? What is God saying? Your spirit prays, but your understanding in this it is given understanding. In other translation is giving your mind is unproductive. Your spirit prays, but your mind is unproductive. When I read this, I was confused. What is spirit praying and what is mind unproductive? What is the meaning? गोंड आपण जेन्ना शिकोवप शिकताले तेन्ना आपण अशें म्हणटा मन कांय समजना कांय फायदो ना मनाक पूण आत्मो मागणें करता किंवा हें कितें तें आपल्याक समजना जालें म्हणटा. मनाक कांय समजणी ना पूण आत्मो मागता. Okay, I'll explain. See, we are of spirit, soul and body. Yes? Yes, correct. आमी देवाचे उपकार जशें सांगता आमी पळय 3 भागांनी रचलेलीं मनशां देव. देवाचे उपकार जशें सांगता 2 तेसरकार 5:23 वरी मनीस पळय तूं आनी हांव देवान कितल्या भागांनी कितले हां 3 भागांनी रचलेलीं. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. मनीस तूं एक आत्मो तेका एक मन आसा तो एका घरान रावता आनी हे घराचें नांव जावन आसा Food. तुम्ही म्हणा हांव एक आत्मो I got more. म्हाका एक मन आसा हांव एका
देवाचें नाव कूड. तूं कोण? आत्मा. आं? आत्मा. You are a spirit. You possess a soul, and you are living in a physical body. Okay? See, Thessalonians 5:23. okay? See. Any three of them, please come. Liu. Come. Nana. There, there. Liu, come first, please. Spirit, soul, body. आत्मो जो जावन आसा खरो मनीस हांवें तूं हें मन Mind. मन आनी कूड. Okay? God, when God created Adam, He created him in the likeness in the spirit. जेन्ना देवान आदामाक रचलो तेन्ना अशें म्हणलां हांवें मनशाक म्हाज्या सारको रचला. तूं कसो? हे कुडीन न्हू पूण आत्म्यान रचला. The Bible says God breath, He gave His breath and He created the spirit man. मनीस देवान मनशाक रचलो एक धूळ आनी मातयेचो आनी त्याच्या भितर देवान आपलो श्वास घातलो. The body is only the mud, the dust. कूड जावन आसा फक्त धूळ आनी माती. But it is the spirit which gives life to the physical body. पूण हो आत्मो जावन आसा जिवीत दिता एक कुडीक. So, God created us exactly in His likeness and image, and we had communion with God not in the physical, through the physical body, but we were having direct relationship with God through the Spirit. आमी आयकतात एडनाचे झाडपिनान देव मनशा सगळे संबंद आसलो देवाचो आनी मनशाचो. तो देवाचो आनी मनशाचो संबंद कुडीन आसूंक ना पूण आत्म्यान संबंद आसलो. Hallelujah. Hallelujah. God said, when you eat that fruit, you will die. आनी देवान अशें आदामाक सांगलेलें ते झाडपिनान एका रुखाचें झाड ते दाखयल्लें ते रुखाचें झाड तो खायत तूं मरतलो अशें सांगलेलें देवान. Death is not non-existence. Death means separation from the Father. तो देव अशें म्हणून सांगतालो मरण म्हणजे नाच जावप तशें न्हू पूण आत्म्यान देवा मदें सेपरेट आसाप. That's why in the prodigal son you see the father says, my son was dead but now he has come alive, means he was separated but now he is united. आनी हाकाच लागून विचित पुताचे ओपारीन आमकां अशें मेवता. बापूय तेजो म्हणटा तेजो जेन्ना व्हडलो चेडो येवन ताका विचारता तुवें अशें कितें केलें व्हडलें पूण बापूय ताका सांगता म्हजो पूत जो मेलोलो तो आतां जिवो जाला. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे जो म्हजे सून सेपरेट जालोलो पूण आतां म्हाका एकटावला. That's why Jesus is saying, I have come to give you life, because we all are dead according to him, because we all were separated from the Father. आनी हाकाच लागून जेजू जो आमचो 10-20 वर्स दावोडून म्हणटा हांव येयला तुमकां जिवीत दिवन. हालेलुया. जिवीत दिवन म्हणजे आदामाच्या मूळ पातकाक लागून आमी कितें जाल्लीं देवा कडसून सेपरेट जाल्लीं. हालेलुया. 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 ताका लागून जेजू तशें म्हणटा हांव येयला तुमकां जिवीत दिवन. Hallelujah. 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 The day Adam committed sin, immediately he died, means immediately his spirit was disconnected with the Spirit of God. जे दिसाक आदामान देवाचेर आड पातक केलें तें फळ खावन ते दिसाक देवाचो आनी आदामाचो जो आत्मीक संबंद आसलेलो तो सेपरेट जालो. Hallelujah. Hallelujah. For example, if a person is dumb who can't speak, doesn't mean that he doesn't have mouth and tongue. He has mouth, he has tongue, but the ability to speak is gone. In the same way, if the spirit is dead, doesn't mean the spirit has disappeared, but the ability to connect to God is not there. हालेलुया. जसो आमी पळयता एक मनीस ज्याची उलोवंक जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
त्या मनशाचे जर पळय ताका सगळे भाग आसतात न्हू, जीभ आसता, तोंड आसता, सगळे आसता, पूण ताका उलोवपाची कापोस्ताद आसना. हालेलुया. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवा कडसून सेपरेट जाता म्हणटा तेन्ना आत्मो हें मरण वचना कांय जायना, पूण सेपरेट जाता आनी ते आत्म्यान करपाचे वस्तू ताका तेजेशीन जायना. Hallelujah. 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 हालेलुया. This is spirit. The mind is your thinking. I told you morning thoughts. The thoughts, neurons are physical. The thoughts are the mind. The mind is actually operating the physical. Okay. हे मन हे कुडीक चलयता. Praise the Lord. Your mind is your thoughts. Your mind is your imagination. Your mind is your thinking, your feeling, your choosing, your personality. Whatever you learned, everything is in your mind. हे मनान जे आमी कितें शिकता, जो अंकड, आमची भावना, आमची फिलिंगां सगळी हे मनान आसा. Okay. You know the physical body, right? You can see. एक कूड आमकां दिसता न्हू. आं? Yes. तुमची कूड तुमकां दिसती पडना? होय. Can I touch this physical body? आमी हात लावंक शकता हे कुडीक? Yes, I can touch. Can I touch my mind, my soul? येस. मनाक आमी हात लावंक शकता? No. ना न्हू. We can touch. आमचे भावनांक, आमचे फिलिंगाक हात लावंक, पोट लावंक शकता. I'll show you how. When I speak words of anger, you get sad. When I speak love, words of love and joy, you're happy. Means what? I'm touching your soul through my words. हालेलुया. जरी आमी हे मनाक हात लावंक जायना म्हणटा, पूण जी उतरां आमी उलयता, जावं रागाची उतरां उलयता, आमकां कितें दिसून येता, जेन्ना हांवें पास्कूक रागान उलयलो, पास्कूच्या भितर कितें जातलें, मोग दाखयतलो? आं? जेन्ना राग येता तेजें दिसून येता. जेन्ना आमी मोगान कोणाक वळखीता, मोगान आमी ताका वागता, तेजे भितर कितें दिश्टी पडटा आमकां? मोग दिश्टी पडटा. आमी जरी हातीन न्हू, आमच्या सोयमीक हातीन न्हू, पूण आमी आमच्या उतरांनी त्या मनशाच्या मनाक हात लावंक शकता. हालेलुया. This body cannot have a direct connection with the spirit. एक कुडीक डायरेक्ट संबंध ना आत्म्या सोबत. This body is actually detected by the mind. The mind controls the body. पूण एक कुडीक हे मन चलयता. कूड मनाक चलयना, पूण मन कुडीक चलयता. Before committing sin, this mind was controlled by the Spirit of God, which is inside the spirit of Adam. आदाम पातक करच्या पयलीं हे मनाक The spirit, this mind was controlled by the Spirit. हे मनाक हो आत्मो चलयतालो. आत्म्याक अधिकार आसलो, आत्मो जावन आसलो, मन जावन आसलें गुलाम ह्या आत्म्याचो. He had, this mind has the ability to hear the voice of God from inside, understand what God is leading. Even though he is using his physical eyes and ears, he is not depending on what he sees. He is depending in the Spirit of God. जरूर त्या वेळार आमी म्हणटा आदाम आनी देवाचो संबंद बरो आसलो आनी देवाचो ताळो आदाम आयकूंक शकतालो जाल्यार हे मनान तो आयकतालो आनी आत्म्याक तो सांगतालो. तो आत्मो ताका आत्म्या आनी दोगोय ते एक आसले म्हूण हे मनाक देवाचो पावलाचो आवाज देखून आयकूंक येतालो. हालेलुया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Now, because there is a death, the spirit cannot, there is no Spirit of God in the spirit. Now, man, instead of being led by the Holy Spirit, is led by what he sees, what he feels, what he tastes. आदामाच्या पातका उद्देशीन प्रेज द लॉर्ड. आता देवाचो आत्मो आनी आदामाचो आत्मो सेपरेट जालो. हालेलुया. हालेलुया. आनी हे सेपरेशन लागून आतां एक कूड आनी हो आत्मो कुशीत जालो आनी हे मन आतां हे कुडीक घेवन वचूंक लागलो. But God didn't create this mind to be dominated by the five senses. God created our mind, our soul, to be dominated by the Holy Spirit. देवान
कुडीचे 5 विशय जे आसा न्हू देवान अशें रचूंक ना हे कुडीचे 5 विशयांनी हे मनाक जोडून तो आत्म्याक जोडून. But because the spirit is corrupted, man started to depend upon his senses, and now because of his wrong thinking, his fear, his rejection, because the consequences of death also brought death in a physical body. आता जे सेपरासांक लागून जे सेपरासांक जाल्ले आत्म्याचे आनी आदामाच्या आत्म्याचे देवाच्या आत्म्याचे मनीस आता हे 5 विशयांचेर चड पातयेवंक लागलो. Praise the Lord. Hallelujah. Did you understand till here? समजल्यात तुमी? Did you understand the difference between the spirit, soul and body? समजूंक ना आत्मबारांतले हे तुमकां जर समजलें प्रेज गॉड तुमी देवाच्या राज्यात या सांग. It's about the 5 senses you're talking about. So, man is, when the body is separated from the spirit, you said, no? Right? Body is? What is that, Milka? Can you repeat, please? So, the 5 senses is carnal thing, no? What we're talking about. No, I didn't get your question. मुखार मुखार Don't worry. ऐकू येना. The carnal thing is about 5 senses you're talking about. That is the human sense, no? The physical sense of it. That's what I understood. That's what I'm explaining. Yeah. Aspect of the mind, aspect of the soul, mind, heart, it is the body part. Aspect of the mind, bottom, heart is the soul. It is completely as soul. Aspect of the mind, heart, and body, it is the soul. Body is different, soul is different. I know the aspect. Aspect means you can't see. But the aspect you can't see. Yeah, you're choosing, you're thinking, you're feeling. Yeah. 5 senses. Your 5 senses. Mind Your is- senses, your feeling, your choosing, your personality, everything is in your soul. So, Yes. Yes. Yeah. Okay. So, we're not going now. Okay. Now, God created this human body to be dominated through the soul, through the Holy Spirit. But because of the fall and sin corrupted nature, now this physical body, instead of being dominated by the Spirit of God, this body is being dominated by what he sees, feels, and only through. See, the morning I told you, we have 2 worlds. One is the spiritual world and one is the physical world. God created the ability for man to see, hear, and sense spiritual things. But because of sin, he lost that sense, and now he is only depending on what he can see, feel, and only the physical world. जेन्ना देवान मनशाक घडोवलो देवान ताचे भितर तापस्तार घातलेली मनशाच्या आत्म्यान आत्मीक सोयबान ज्यो वस्तू आसात त्यो पळोवंक आनी त्यो अनुभवंक आनी त्यो भोगूंक. हालेलुया. पूण मनशाचे पातकाक लागून आतां मनीस कितें जालो हे कुडीचे 5 विशयांचेर पातयेवंक आतां ताका पातयेवंक पडलें त्या मनशाच्या 5 विशयांचेर. Hallelujah. Hallelujah. But the good news is, the day you accept Jesus Christ as your Lord God and Savior, Jesus said, I have come to give life. The life which Adam lost, the day we receive him, we receive the Spirit of God inside of us. ज्या दिसाक आमी जेजू आमचो स्वामी धोनी म्हणून मानून घेतात त्याच दिसाक जेजूचो पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी जे आमी आदामान साबार वर्सां वगडायल्ले देवाचो आत्मो सेपराट जाल्लो तो आतां मनशाचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And now we are a new creation in Christ. That's why the Bible we read in Ephesians 1:3, we are blessed with all spiritual gifts in Christ. Means in the Spirit. We are complete. The fullness of God is in the Spirit, not in the soul. हे दिसाक अशें आमी आतां आयकलां आमी जेजूक आमचो स्वामी धोनी करून घेतात आनी ताचो आत्मो आमचे भितर येता. हालेलुया. एफेसकार 1 आमी 3 आतांच आयकलां सगळीं
आत्मीक वाठारांत जी बेसांव आसात ती जेजू क्रिस्ता सगळी आमची जातात. हालेलुया. जेन्ना जेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. हालेलुया. हालेलुया. But my soul has the old thinking, old feeling, old memories, all the strongholds, everything is still there in my soul. जोरी हिंगा एक जाता आनी सगळी आत्मीक बेसांव एक जाता, पूण हे म्हजें मन आज्ञा आसा. हालेलुया. नवसोडणी जाय नासलेलें मन, तितून म्हजी भावना आसा, फिलींग आसा ती. हालेलुया. Hallelujah. When this mind, the Bible says in the book of James, the double-minded person will not receive anything from God. Means the soul mind is different and the spirit mind is different. जाकोबाच्या चिठ्ठीन आमकां आयकोंक येता, दोन मनाची खबर करता. दोन मनाची. दोन व्हड्याचेर आमी म्हणटा न्हू, दोन व्हड्याचेर पांय घालून दोन मनाचो मनशाक कांयच मेळचें ना म्हणटा. हालेलुया. दोन मनां कसलीं? एक हे मन आनी एक आत्म्याचें मन. Hallelujah. Hallelujah. When this mind and the spirit mind is comes into agreement, that is the time what is in the spirit, the power in the spirit will flow. Now this physical body is not dominated by what it sees or feels, but now this physical body is dominated by the Holy Spirit. हालेलुया. जे दिसा देवाचो आत्मो आमचे भितर येता तें आमी आयकलां, तेन्ना हे मन आनी आत्मो एक जाता. हालेलुया. Hallelujah. ते एक जाता. हालेलुया. Hallelujah. आनी मागीर हे दोनी एक जाले म्हणटच ही कूड हे दोनी सांगता तेंच करचें. Praise the Lord. Hallelujah. See, that is what we see here. For if I pray in unknown tongues, my spirit prays. It is my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Means this mind doesn't understand, but it is the spirit that prays. हे आमी हांगा आयकतात, बरी हांव मागता वेचीत भाशेन. हालेलुया. आनी म्हाका कांय सजमना, म्हाका कांयच फायदो जायना. प्रेज द लॉर्ड. पूण म्हजे आत्मो कितें करता? आपूण मागता. कोण मागता? आत्मा. जेन्ना आमी वेचीत भाशेनी मागणी करतात तेन्ना वेचीत भाशेनी मागणी करतात ते आमकां सजमना न्हू कितें मागतात तें. होय ना? पूण तें कोण मागता? आत्मा. So, your Holy Spirit in you praying is better, or you praying with your human brain is better. आतां होली स्पिरिट. पवित्र आत्मो आमचे पासून आपण जेन्ना भितर येता आनी आपुणूच मागता तें बरें काय आमी आमचे मनान आसा तें मागता तें बरें? स्पिरिट मॅन. Sometimes when I pray in my mind, I will be praying according to my senses. But when I'm praying in the spirit, I'm not praying according to my five senses, I'm praying according to the Holy Spirit desire. जेन्ना हालेलुया. सोयबान मागता, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे मन म्हजें म्हाका जे पांचूय फुडीचे पांचूय विशय दाखयताय ते जे प्रमाणे मागता. हालेलुया. Hallelujah. 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 जेन्ना हांव आत्म्यान मागता, म्हजे आत्म्यान भितर जे म्हाका कितें जाय हे जिवीत बरें जिवन तें मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बरें Hallelujah. आत्म्यान मागता तें बरें काय मनान? Yeah, you can explain that. You can explain that. Yeah. प्रेज द लॉर्ड. कशें बरें? खंयचें मागणें बरें? आत्म्यान मागता तें. आत्म्यान मागता तेन्ना तुमकां सजमता? आं? ना. पूण आत्मो कितें मागता? आमकां बरें जाय तेंच मागता न्हू. होय. आमच्या फुडाराक वस्तू जाय त्यो फाल्यां कितें जाय तें आमकां खबर ना. खबर आसा? फाल्यां कितें जातलें तें? कितें तुका जाय तें खबर आसा? पूण आत्म्याक खबर आसा. कित्याक? हे आत्म्याचो रोजगार कोण? देवूच. कित्याक देवान कितें म्हणटा? आपणे तुमकां आपल्या सारकें करता. सो देवाक खबर आसा आमकां फाल्यां कितें करता. आमी कितें करपाचें आसा तें, खंय वचपाचें आसा तें. आनी जेन्ना आमी मागतात, आत्म्यान मागतात वेचीत भाशेन, आमकां हेज्यान कांयच सजमना, हे दोनी वाटेनी कांयच सजमना. पूण आमकां फायदो खंय जाता? जेन्ना हो मागता, आत्मो मागता तेन्ना आमकां हे दोगांयक फायदो जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Shishele harababana. Hallelujah. 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 Praise God. Yes. 1 John, Jude, verse 20. Jude 1:20. Brethren, Jude. Jude, verse 20. Chapter 1. There's only one. पण तुम्ही माझ्या प्रीतीच्या भावा बहिणीनो तुमच्या पवित्र भावार्थाचे तुमचे जिवीत बांधून हाडात आणि पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा प्रार्थना करा. Okay. Yes. But you, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Building up yourself. When I pray in tongues, I'm building up myself. जेन्ना हांव विचित भाशेन प्रार्थना करता हांव म्हजीच वाड करून घेता. हालेलुया. Hallelujah. म्हजीच वाड करून घेता. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, very interesting. Okay, which I learned. On your most holy faith. तुमच्या पवित्र भावार्थान What is this holy faith? पवित्र भावार्थ म्हणजे कितें? Very interesting. I asked the Lord, what do you mean by when I pray in tongues, I'm praying in holy faith? I don't even understand, then how do I have faith in what I don't understand? होय म्हणटा आपल्या देवाक कसो एक प्रश्न केलो. सायबा, हांव कांयच समजलो ना विचित भाशेन मागता तेन्ना. हांगा अशें कशें म्हणटा तूं? म्हणजे पवित्र भावार्थान मागता. Correct, no? See, I'm praying in tongues. I don't even understand what I'm praying. Do you understand? Shalabala hara gora bora. What I understand? Do you understand? No. When I don't understand, how can you say, Lord, that I'm praying in the most holy faith? जेन्ना हांव विचित भाशेन मागता म्हाकाच समजलो ना. How can I have believed something or have faith in something which I have not understood, which I don't know? There is a reason. You know what? The same reason. The Lord said, you don't understand, no? So you will not doubt. There is no chance to doubt what you spoke. If you pray with your human understanding, you understand what you prayed and you will doubt what you prayed. जेन्ना तूं नको तेन्ना तूं दुबाव दित ना. हालेलुया. जेन्ना हांवें कितें तरी वस्त सांगली जर गमन आतां येवपाक हांव अशें सांगलें तुमकां तें आयकून तुमी थोडे दुबाव जाले न्हू. फाल्यां गेला आयज कसो येतलो न्हू. पळय न्हू. आं For जेन्ना तुमकां तुमी कितें उलयता तेजी तो जाणवाय आसा तेजे वरसून आमकां दुबाव येवंक शकता. हांव हें बरें जातलें वो जावचें ना. हें बरें म्हटलां काय ना. पूण जेन्ना आमकां खबरूच ना कसलीच खबरूच ना आमी कितें उलयता तें आमकां खबरूच ना जाल्यार दुबाव आनी कसो येतलो? praise the Lord. Yes. See, what happens? Suppose this is my brother. Okay, he is in some addiction. He has not come to the Lord, and I'm taking the scriptures and I'm praying for my brother. 1 year has gone, he has not changed. 2 years has gone, he has not changed. 4 years has gone, he has not changed. 5 years has gone, he has not changed. Now, when I pray, what thoughts will come in my mind? Even when I'm saying, thank you Jesus, my brother is saved. When I say, I doubt, really is he saved? I can't see any signs that he is saved. So what happens when I'm praying with my understanding? There is possibility that I don't believe what I pray. जेन्ना गोंयन एक उदाहरण दिता जर ती म्हजे पासून मागता हांव एक कसले व्यक्तिकायेच्या व्यसनान सांपडला ती मागता म्हजे पासून देवा तुमकां घेता सगळें घेता आनी मागता दिसांनी रात 1 वर्स जालें म्हजें बदलत जायना 2रे वर्स 3रे वर्स 4थे वर्स
वय ना कित्याक ती जे कितें मागणें करताली ती जी जाणवायची आसली ती म्हणटाली कितें जेजू तुका आर्गां दिना तुवें म्हजे भावाक सुटका दिली म्हजो भाव जावन आसा तुजी कूड आनी तुवें ताका सुटका दिली तो बऱ्या वायटाचेर चोय दवरलो हे घोडीची जे तिका जाणवाय आसली ताका लागून तुजे भितर कितें येयलो दुबाव येयलो हे मागणें 5 वर्सां जालें तेजें सुकल जायना. See, always there is a time to sow a seed, pray, and there is a time for harvest. There is time for sowing and there is a time for harvesting. एक असो वेळ आसता मोगपाचो वेळ आनी न्हिवपाचो मोगपाचो वेळ एक आसता आनी न्हिवपाचो वेळ एक आसता. When we are praying unto the word of God, when we are speaking the word of God with faith, we are actually sowing seeds. Yeah. When we are speaking the word of God with faith, we are actually sowing seeds. When you are speaking faith. For example, I'm praying for a particular thing that should happen. It may be my financial or my job or something or my health. Every time when I pray, it should back up with the word of God. Okay? So when I'm praying means, when I'm speaking the word of God means, I'm sowing the seed. तेन्ना हांव आवडटा तुजे म्हजे इंटेसांव आसात मागता तेजो हालेलुया हांव कितें करता कितें पावटी हांव आवडटा मागता कितें पावटी हांव कितें करता ही आवडटाची If I pray without the word of God, it is like a farmer who has not sown the seed but watering every day, manuring every day, but expecting for a harvest. जरी हांव ही आवडटाची जी घायना तेजो पूण हांव दीस रात येता आनी जमनीन चिपयता उदक घालता सारें घालता सगळें घालता आनी रावता पीक येतली म्हणून. हालेलुया Hallelujah. तर कितें जालें It's a full no. Anybody will दिसा म्हणटा पळय आं आरे बी कांय घालना फकत येता उदक घालता सारें घालता आनी रावता पीक येता म्हणून आं जातलें कोणी असो येयला शेतां गेला पीक काय आसा पिके रावता आं So when you pray, you should pray with scripture to back up what you pray. Only then it is called faith prayer. जेन्ना आमी मागतात कसले आमचे इतिहास आसा ते हे मागण्याक सगळ्याक तुमी पाठिंबो दिवचो कसलो देवाच्या उतराचो भावार्थाचो. हालेलुया आनी भावार्थ म्हणल्यार कितें भावार्थ म्हणल्यार कितें आसकून भावार्थ म्हणल्यार कितें रे हय जे म्हाका दिसती पडना पूण हांव खात्रेन उलयता पुरावो घेवन ती गोश्ट आसा ताका म्हणटा भावार्थ. Hallelujah. 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 But sometimes we pray this faith prayer, we use the scriptures and we pray, we sow the seed, but if we don't see the harvest, we go, we dig and we take the seed out and we see is the harvest going to come. And we destroy, we abort the conception. पूण जायते फावटी अशेंय जाता आमी भावार्थाक मागता तेजो हालेलुया आनी तशें भाव म्हणटाली म्हज्या भावाची मागता 5 वर्सां आनी अशें जाता की मागणे आमच्या पडूच येना मागण्याचें तेन्ना आमी कितें करता दोन दीस वयता आनी काडटा बी आनी पळयता आरे मूड येवंक ना मरे आं आं येवंक ना मूड आनी मागीर कितें जाता हे भाशेन आमी ती पिकेची वाट लायता. Hallelujah. Hallelujah. But when you pray in the Holy Spirit, there is no chance of you going and digging the seed because you don't understand what you have prayed. Praise the Lord. भावार्थान मागणे करचे सांगलेले घडी वयतात आनी येयना जाल्यार आमी काडून करतात आनी ती वाट लागली पूण म्हणटा पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी आत्म्यान मागणे करता वेगळीच भाशेचेर प्रेज द लॉर्ड जे आमकां समजना आनी आमकां
अनुभवही येईना हालेलुया पण जे आम्ही मागतात ते देव ऐकतात आणि त्यांना आमचं मागणे शिकवतात हालेलुया I thank God that God didn't involve our mind and brain in praying in tongues. हा आपण उलटा देवा काय करता आमची गूढ आणि मन देवान लावून ना ज्यांना वेदिक भाषेत मागण्या करतात ते वाढून If our brain and mind would have involved, no, we would have messed it up. आमची आमची मन आणि मेंदूवर एक जातो आणि एका तर विचित भाषेच्या मागणे ऐकून जाल्यार आमकां ते केन्नाच मेळचें नासलें हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. We just now saw, no, in 1 Corinthians 14:14, our mind is unproductive. I thank God, Lord, when I pray in spirit, my mind is unproductive. I am not praying from my mind. It is 100% faith prayer. I can never doubt what I pray. आमचे मन कांयच फायदो ना आमी मागता कित्याक तेका कांयच समजना तेका लागून म्हणटा आपण देवाक आर्गां दिता म्हणटा जेन्ना आपूण विचित भाशेन उलयता तेन्ना आमकां आत्म्याक फायदो जाता आनी जो बरो मनीस जावन आसा Is there anybody saying I have faith problem? Don't worry. Pray in tongues. You are praying 100% faith prayer. Holy faith. Most holy faith. कोणी हांगा आसा हांव भावार्थान मागता म्हजी मागणी सुकोवंक जायना म्हणटलो हांव मागता रे भावार्थान मागता म्हणजे कांयच फायदो जायना असो कोण आहा जाल्यार तांकां सांगता देवाचे उतर घेवनूय मागात पवित्र आत्म्याचे विचित भाशेनी मागात म्हणून हालेलुया Hallelujah. Yes. The day you have born again, the Spirit is in you, in us. Yes. Yeah. How will you remember? When you are through the scripture, when you are constantly in the word. See, how do I understand what is the gift of tongues? Through the scripture. When I said, see, okay, there is something called mirror. Okay. Mirror. Okay. The mirror will only show you your body. It will not show you. It is not you. Your body is not you. Your spirit is you. जेन्ना आमी आरशा फुडें उबे रावतात तो कितें दाखयता आमचें रूप दाखयता पूण तो खरो मनीस कोण तो दाखयता खरो मनीस कोण तूं खरो मनीस कोण रे आत्मो कूड न्हू पूण आरसो दाखयता कूड तुजी ही मातयेक वयता ती कांयच फायदो ना So if you want to know who you are, you have to see the mirror called the Word of God. तुका तो खरेंच आत्मो खरो मनीस जावन तेका तो पळोवंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान पळोवंक जाय He asked this question, how will I should know that God is in me? Yes, if I'm constantly looking at the mirror, I can see God is in me. The mirror shows who am I. आत्म्याच्या आरशान पळोवंक जाय म्हणजे कोण The mirror is showing me the Holy Spirit inside of me. The mirror is showing me He has given me the gift of tongues. The mirror is showing me that I have a holy faith. I can pray a holy faith where doubt cannot come and interrupt and destroy. पवित्र आरशान दाखयता देवान एफेसकान 1:3 सगळी आत्मीक बेसांव म्हजे भितर घातल्याली हांव सुभागी हांव मिलाग्री करूंक शकता हांव जावन आसा उजवाड संवसाराचो हांव जावन आसा संवसाराचें मीठ हें सगळें कोण दाखयता हो आत्मीक आरसो दाखयता I guarantee you, if you are a person, at least 1 hour a day, you are praying in tongues, you are praying the most holy faith, and when you are praying most holy faith, Satan cannot stop the harvest, and you will be a person who is always growing spiritually, and you are going in heights, and no demon in the hell can stop you.
त्यांना त्यांचे भाषेने मागण्या करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. आमकां कोणाच्या तुमची सैतानाची पोटलेच्या आमचे तोंड लागले दिसून येऊन हालेलुया हालेलुया हो आमचो खूब पवित्र भवान आत्मीक वाचे मागणे Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus, for the revelation. Okay. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, this gift of tongues is not only going to give you 100% faith, it is also going to keep you in the love of God. It keeps you in the love. You see, when you are praying in tongues, it is your spirit person. Even scientifically, it is proven when we speak vocabulary, it is the frontal lobe of your brain which is active. But when you pray in tongues, your frontal lobe is not active. Means what? This prayer is not coming from your brain. This prayer is coming from your spirit. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी आमच्या मेंदूचो वोवाक सुद्दां आसो काम करता हालेलुया हालेलुया जेन्ना आमी नैतीक भाशेचे मागणे करता आमच्या म्हणजे आत्मीय चडसण येता पोटांतल्यान येता आत्म्यान Hallelujah. Hallelujah. So when I pray in tongues, it is the spirit man in me that is praying in tongues. And the more I pray, God is love. The more I pray, the more He keeps me in the love of God. जितलो मागता आत्म्यान तितलो म्हजी वाट म्हजो संबंद देवाचो अदीक आनी अदीक घट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया How many of you know this verse? Romans 8:28. God does everything good for those who love Him. How many of you know that verse? रोमकारांचो 8 28 Work everything together for good. God works everything. ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या फायद्याक आमच्या बऱ्या पासून वावुरता ज्यो वस्तू आमकां देवचारान निसळटणाक तयार केल्ल्यो पूण त्यो न्हय त्यो आमच्यो फायद्याक जाता हालेलुया हालेलुया You want a break? No. Please tell me. Okay. How many of you have heard Romans 8:28? Because it's a very common scripture. God will work everything together for good for those who love Him. the Lord. कोणे आयकला रोमकारांचो 28 28 कोणे आयकल्या हा But there is a condition. ही गोड कशी बरी आहा सगळ्यांक आयकूंक आनी वाचूंक देव आमचे सगल्यो गोश्टी बऱ्या पासून पावता पूण ताका एक कंडिशन आसा When somebody is going in some negative situation, we say, don't worry, brother, God will work everything for good. Even this bad, God will change into good. आमी जायते फावटी म्हणटात थोडे ब्रदर थोडे सिस्टर म्हणटात कितें ताका आयकनाका देव अशें रोमकार आविस्कार 8:28. 27 अशें म्हणटा देव सगल्यो आमच्यो ज्यो आड येतात त्यो देव आमकां बऱ्या पासून उद्दार करतलो But if we read from verse 26, you will know when God will change everything for good. पूण आमी सविस्तीत ओड वाचप देव करतलो केन्ना आतां पळोवया Romans 8:26. तेच पोरी आयकाना तेच पोरी आमी वचपाक म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता The Spirit helps us in our weakness. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उतारून जायना तसले हुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोदी करता Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, our brain is
very limited. Our mind is very limited. We do not know why certain things are happening because in spiritual world there may be many reasons. But we do not understand. Sometimes we are praying the scriptures, we are using the right prayer, we are using the right scripture, everything is right. But yet, there is something lacking and we do not understand what is happening in the spiritual world. For example, when I was in a place called Tiruchi, there was a person who had blind eyes. So I spoke to the blind eyes, in the name of Jesus receive sight. She opened her eyes, but she couldn't see. Again, I spoke to the eye lens, eye muscles, everything. I know I made the right prayer. I expected the blind eyes will open. I know because the word of God says when I speak to it, it will obey. But I didn't see the manifestation. Immediately the Holy Spirit reminded the scripture saying, when you don't know how to pray, when you are in weakness, you may not understand what is the real cause, but the Holy Spirit knows exactly. So what I did is, I immediately prayed in tongues. And when I took my hand, she was able to see. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tiruchi. Hallelujah. आणि आपल्या म्हणटा देवाच्या उतराप्रमाणे तिचे मागणे केली आणि आपले हुकूम घातलो दोळ्याक नदर येऊन हालेलुया आपले मागणे काबार केले तेजे तेणे दोळे उगडले पूण ते तिका दिसना प्रेज आपणे परत एक फावटी तेजेर मागणे केली दोळ्यापासून तरी तेका दिसती पडना पूण आपण चिंतूंक लागलो ते घडये म्हणटा पवित्र आत्म्यान आपल्याक ही गोड उगडास केली हालेलुया आमी एक एक फावटी नको कोण भाशेन मागणे करूं आमी कोता देवाचें उतर तिणें पळय देवाचें उतर घेवन मागणे केली पूण तरी जावंक ना हालेलुया तेन्ना पवित्र आत्म्यान तुका उगडास करून दिलो हे म्हणिल्लो Hallelujah. तेन्ना नको कितें मागूंक जाय तें कोण भाशेन मागूंक जाय तेन्ना आत्मो आमच्याच आदाराक येता आनी आमकां सांगता तेन्ना तिणें विचित्र भाशेन मागणी करूंक सुरू केलें हालेलुया आपणे म्हणटा हात तेजे वयलो काडलो तेच घोडयेक म्हणटा तिका नदर येयली हालेलुया Hallelujah. 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 Now you understand how much important it is for everybody to pray in this holy faith. तुमकां आतां पळोवंक लायलें कितले आमकां गरजेचें हो पवित्र भावार्थान मागणे विचित्र भाशेन मागणे करूं तें See, when the Bible says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness, in our infirmities. When you are weak, when you are not able to fight, when you are extremely weak and you are defeated and you have no strength, the Lord is saying, don't worry, when you are weak, I have given you the strength. For praying in tongues, you don't need anything. You don't need your brain. You don't need your mind. You don't need to operate in faith. Only thing is open your mouth. That's all. Yes. Your mind is not involved in it. हालेलुया Hallelujah. तेन्ना आमकां पळोवना कितें मागता तें तातूंत आमी वचपत दियात वचपत आमकां आमी नकळो म्हणटा कितें मागता तें हाका लागून कोणी तातूंत आमचे तुच्छ आदाराक येता तेन्ना आमी विचित्र भाशेन मागणी करतात तेन्ना आनी तो आमकां जें आमकां खबर ना तो आमकां कळीत करता हालेलुया Hallelujah. We do not know what we are to pray for. We do not know. See, you can pray only for what you know. You जायते फावटी मागता जें आमकां खबर आसा जाची आमकां जाणून आमी कोणा तरी मागणी करून गेले हालेलुया Hallelujah. आमकां सांगता आमी ते जाणवाये प्रमाणे आमी मागणी करतले वयर ना वयर खबर ना कित्याक लागून येते दुयेंस जालें कित्याक लागून येते पूण जेन्ना आमी आमकां नको तें आमकां जाणा जावंक जाय आमी कितें करूंक जाय विचित्र भाशेन उलो मारूंक जाय विचित्र भाशेन जेन्ना आमी मागणी करता जें आमकां खबर ना तें आमकां कोण कळीत करता Tomorrow, suppose your child is going to travel in a bus and there is going to be a breakdown or there is going to be something happening. Do you know? If you don't know, will you pray? But
We do not know what we should pray for, as we ought, because we don't know what is going to happen. We don't know how to pray. Do you know what is happening in somebody, in your own loved ones, in your children's, or in your parents, or in your brother or sister's life, or what Satan has put tomorrow? He is the steel who comes to kill, steal and destroy. You will not know. Because you don't know, you will not pray. But when you pray in the Holy Spirit, the Holy Spirit knows exactly what is the trap that Satan has for you, and he prays exactly for what you need. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you see in the verse 27, many of us, when we pray, we ask, is this the will of God? Maybe this is the will of God, I should accept this. Maybe this is the will of God. I don't know how to pray, whether should I pray according to the will of God or anything which is in the... Sometimes we wrong interpret the scripture and we think it is the will of God, and we pray, we make a wrong prayer. Somebody would have given us wrong knowledge and we will be thinking wrongly, and we will be making opposite to the will of God. See, what he thinks, he knows. Yes? What he thinks, do I know? No. What Brother Alfred is thinking, he knows. But what is he thinking, do I know? In the same way, the Holy Spirit who is in me knows what God is thinking. पवित्र आत्मा जो माझे भितर तुमचे भितर आसा तो देव कितें चिंता तें तेका खबर आसा. कोणाक खबर आसा? जो पवित्र आत्मा तुझे आनी माझे भितर आसा तेका. That is what it is given, and he that searches, the Holy Spirit searches the hearts, knows what is the mind of Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. पवित्र आत्म्याक खबर आसा देवाचे मनान कितें आसा. वय एक तेच पवित्र आत्म्याक खबर आसा तुज्या मनान कितें आसा. सारकें? पवित्र आत्मा जो तुज्या भितर आसा ते तुज्या मनान आनी काळजान कितें आसा तें खबर आसा. वय ना तेका तुज्या भितर जें आसा तेच पवित्र आत्म्यान देवाच्या मनान देवाच्या काळजान कितें आसा तेंय खबर आसा. वय ना जेन्ना आमी देखीक भाशेनी मागणे करता हो पवित्र आत्मा तुज्या काळजाचे आनी तुज्या मनान कितें चलता तें देवाच्या आनी देवाच्या मनान कितें आसा तें तुज्या हितून. Hallelujah. 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 So when you are praying in tongues, no doubt at all, you are praying 100% according to the will of God. We are praying according to the will of God. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे
searches, the Spirit of God searches the hearts, knows what is in the mind of the Spirit, because He knows what is in the mind of us and He knows what is in the mind of the Father, God. And He intercedes exactly what the Father wants and what I want. 우리가 예전에 정보롭게 대화를 보시기자 예 아트면 또 함께 들어가서 대화제 모난 대화제 간단히 하는 거라서 아니 암제 모난 아니 암제 간단히 이 차원에서 대화제 보시 전남이 이 맛이 Hallelujah. 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 28. See, first we saw in 26, in our weakness, the Holy Spirit helps in our weakness. आम्ही पळयला आमचे वस्पतायेनी तोच आमचे आधार आहे. हालेलुया. And then he said, when I don't know how to pray, he helps me to pray. आणि माझी राणी ऐकला जेन्ना म्हाका खबर ना कोण भाशेन मागचे आनी कितें मागचे ते तो आधार. And then he said, your prayer will be 100% the will of God. आणि माझी राणी ऐकला आमचे मागणे 100% देवाच्या खुशेप्रमाणे जातले. Hallelujah. This prayer is when everything is negative. When everything is going against you, when everything is happening negative in your life, that is the time you are weak. That is the time you don't know how to pray. That is the time you don't know what is the will of God. And the Lord is saying, when everything is negative, when everything is going wrong in your life, when you are extremely weak and when you don't know how to pray, don't worry, you pray in the gift of tongues, and when you pray, you are praying exactly the will of God. And now this 28th verse will work, and we know that all things works together for those who pray in tongues when they were weak and when they don't know how to pray, to them that love God, because when I pray in the tongues, I keep myself in the love of God, to them who are the called according to His purpose. 24 आणि 27 बोल त्यांना आमचे जीवन स्वतंत्र उपाट येतात. हालेलुया. आम्ही अशा काळात गोठा घेतले आमचं गुन्ह्याला कोण बोलून आमचे खातं वाचा कोण बोलून आमचे शेड वाचा ते जर हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. त्या वेळात 24 आणि 27 बोली आम्ही मागले आमचा खबर नाता गुन्ह्या काय ना आमचं पण सगळे आमचे वाईट येतं आमचे चोट केलं आमचा एक राखेने सापडला गुन्ह्यावर असताना. हालेलुया. आणि आम्ही मागव स्वतः पण आमचा खबर ना 20 आणि 27 लोक आम्ही मागता. हालेलुया. आणि देव किती म्हणतात वस्पती त्यांना आम्ही वस्पत आहे त्यांना आम्ही मागता त्यांना देव म्हणतात किती God works, God works. Yeah, I'll tell you. 20, when I'm weak, वस्पते आणि आम्हाला किती मागते ते आत्मोमोच्या आधारावर येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लोक कितें कशें मागोवंक जाय तें. हालेलुया. मागीर देव आमची काळजां देवाचो आत्मा आमचे काळजान आनी मनान कितें आसा तें पातयता तेच तो देवाच्या मनान आनी देवाच्या काळजान तें काम करून खेळटा. हालेलुया. जर आमचे भितर दूख आसा आमचे भितर खोट आसा आमचे भितर जर वखणी दिवपाक आमकां शक्ती ना. हालेलुया. ही सगळी आमची वस्पताय आनी ह्या वस्पतायेन जेन्ना आमी मागता वेचीत भाशेचे मागणे करता. हालेलुया. तेन्ना ती ही संस्काराची आड 28 जोड आमकां फायद्याक येता. हालेलुया. ते कितें म्हणटा जी कोण ताचो भोग करतात जे कोणाक ताणें आपल्या येवजणे प्रमाणे पयल्या तांचे बरोबर सगळे वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक भावता म्हूण आमी जाणा. हालेलुया. तेन्ना जेन्ना आमी सगळे आमची आड येता आमी जेन्ना देवा बरोबर वेचीत भाशेन मागणी करता तेन्ना म्हणटा जे आड येता ते देखून कितें करता आपण तुमच्या बऱ्या पासून हालेलुया. ते आडपणे हाडलापणे वायटपणा ते तुमचे नोट करचे ना पूण कितें करतलो आपण तुमच्या पासून घुसतलो आनी ते तुमचे बऱ्याक पावयतलो.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And we know that all things now, when you, in all those weakness and negative situation and everything that is going wrong, and you don't know how to pray, and you don't know whether it's the will of God, and now when you are making the decision to pray in tongues, for those who pray in tongues, God will, even those negative things, the bad things that Satan brought into your life, now because you pray in tongues, God uses those bad things and He will change it altogether for good. Hallelujah. आम्ही पळयता आमच्या भावा भयणां सारके हे जावन आसा this is the life testimony. These people in their own life, the devil will try to destroy their life. The weapons they were using, the life they were using, they were the slaves of the devil, to alcohol, to bidi, to tobacco, to drugs. That was meant to destroy them. Praise the Lord. Praise the Lord. But somebody in the city, they came here, and now God is turning them. Yes, all for the good. This is the testimony. And not only that, brother, God brought that, Satan brought that to kill them. Yeah. But God is going to use the same addiction, and God is going to use you all to be a testimony to others, so that those who are living in the bondage, God is going to use you to bring them out from the pit. Hallelujah. आम्ही जे आपले भावाला हांव एक टायमार जसं कामिलो जे सगळे आमी जाणा सोऱ्याचे पत्रिकाय आमी भाव कामिलो रावताली आनी जायते तरेन निसणटोनाचो रस्तो आसलो तूं वयर ना आमचो निसणटोनाचो रस्तो आसलो निसणटोनाच्या रस्त्याक आनी जिवीत ना मरण सारकें जिविताक त्रास आनी फॅमिलीक बी त्रास लॉस फॅमिलीक सगळे पूण हें कितें केलां आतां देव कितें करता हें आतां देवान देव भुलायता आनी आमकां फायद्याक सुद्दां करता हालेलुया आमी जेन्ना हिंगासून जेन्ना वयतले तेन्ना आमची घरच्यांक म्हणटले आपल्या शेजाऱ्यांक म्हणटले ती कितें म्हणटली तुमी एक बेसांव पयलीं आमी कितें आहलें एक बेसांव वयर आतां आमी जाले आतां आनी वयर जेन्ना तुमी तितलेंच आमी जेन्ना भायर वयतले आमी दुसऱ्याक ती बरी खबर जेन्ना सांगतले दुसऱ्याक ती बरी खबर करतले हालेलुया Hallelujah. म्हणटा ते एक देव आमचे फायद्याक सुद्दां करतलो जर देवतान आमकां निसणपणान धाडलेले ते सोऱ्याचे व्यक्तिकायेन आतां देव भुलायता आनी कितें करता बऱ्या पासून देवाक व्हडल्यान काडयो